e fela rena batho re nyaka go phela fake mo bophelong ba original re ka se kgone o gorogile o gona moroka baeti ba rena a ba gorogile magagesho a ke no tšea sebaka se ke lebogetse be ye o beng o nkadimile yona ge ke go gatile dikgontshe nnae ge e ka ba dieta tše o di go apere o ile go di apara tša go lekana ino tšwela pele o di apare fela o di apare o tipotšiša gore o tlo go feletša kae ke a leboga o gona moroka mo ba gona balli ba rena re na le mahlomola re na le mmage ebile ke leboga kudu ge mmage a kgonne a go dumela kapa go amogela pitšo ya mo lenanegong la pitšeng tše kgolo gore a teponagatše ka ge sepedi se re sebiletšwa se a roba a ga gone bothata felo motheletši wa motse community radio gona fela go 96 number 3 FM ke ya gona ka mola go tloutša baroka ke mo amogele ke mo fe sebaka se a dumediše motheletši kgole le kgauswi mo a re teleditšego a le gona professor a ke go leboga malome ka kapa a ke dumediše wena pele malome ka kapa ke be ke leboge go gapa nako ke bue magagesho ke dumediše magoši ka moka go fapana dinaga ka moka go fapana ke dumediše dingaka tša setšo baruti ba porofeta batheeletši ba bagolo magagesho ba ba thietšang radio ya gaborena ya MCRS ke a letamiša balli ba gesho ba gabo mahlomola re a leta mama go mahlomola le kae re gona re leboga kudu mama ge le kgonne go fihla nto e bolelang malome ka kapa ke nnete malapa a batho ba swanetše ba tsebe gore malapa a berekwa malapa a thegiwa ka jwale matšatšing a bolekgono bosenyi bo iphile maatla ka gare ga malapa a batho batho ba itirela boithatelo magagesho batho ba latiwa ka gare ga malapa ba fetša ba go batšwa ka gare ga malapa a bona so lapa le bohlokwa o swanetše o le bereke mmele wa motho o bohlokwa o swanetše gore o bereke ene baswa ba gaborena ba e leng gore ga go le kudu ba senyetša batho ba gaborena batho ba baso ntho e diragalang magagesho go lena ga e nape e ba gabotse ka lebaka la gore go kuša bohloko gore o le motho o moso o senyetše ke motho o moso go kuša bohloko kudu gore o le motho o moso o gobatše ke motho o moso nke re kwaneng re rataneng ka lerato re be le bophelo bo bokaone mago mahlomola ntle le go senya sebaka le kae motswadi yaka re gona ke morwago ke morwago no re leboga thata ge o kgonne gore ge ba go kgopela mo lenanegong le and then wa kgona go ka fihla maloba be ba lefa ba lla bo mahlomola ka taba ya dipasa mola le mola ba tlile ba le ba go tšwa kua gae ba le ra go ba romela le kodu ba go latile le ya tšwa ka Home Affairs le sepetše jwang ba re amogetše ka Home Affairs mahlomola a butola o lile selo sa gage ka mahlomola ba re ba mo pukela ba re ba tlo bolela date gore a tle neng wa bona ba fella moo ra tsamaya ra mpheleng ba tša ba šia mahlomola ba re a butola ke mo lebetše ina la gage a bolela la buto mong ka mope ba re mago mahlomola o sa dumela go ya ko rediong nnaka mahlomola o itša re o nyako wa rediong a kgopela botika kapa gore a tla kgone go kgopela tshwarelo wa kwešiša ka re go lokile mara sentse ke ka gae pele kane bana ba tseba ke boa ka gae ba re aowa re tlo tla re tlo go lata a senke ke ganana ke dutse ba tlile ba ntatile no re lebogile kudu mama ka Home Affairs ba le tshepišitše gore o tla thuša ga mahlomola o tla ba le pasa ba boletse ba re tlo thušega ka ge nna ke le gaufi ke lekoditše pelo ya ka gore ngwana ka thušege le ga nkwisitše bohloko ke moswaretše o ile go kgopiša mahlomola a nkgopišitše ka kudu o ba dirile mahlomola ke se ka tle ka tšea sebaka ka 2015 ba dula gae e le December mahlomola ntela re mama ke nyaka all star go tsena di star white tšewe
ke nyaka all star le star white ka tša matsapa ka Pretoria ka lo mo rekela dilo tšeo go atla ngwana gae ga ke tse gore nka bolela leina ka mo kgore jwang ge e le wa geno o ka no mmolela kwa geno a ke okay go atla rone ke ngwana ausaka ga a fitlha mola a dula o tla for di-holiday a dula for di-holiday tšewe ka mo dirong a ke ya mo dirong ke kry-le matlhomola a sepetšetse a tšere aparo tšele a seng ke ba le bothata ke tše matlhomola ge ke molata matlhomola mamogolo a ga a re mo tlogele o tla boa ge dikolo di bula o tlo boa ge dikolo di bula dikolo di butse matlhomola a seng ka boa ka gae a seng ka boa ka gae ka rela mma sa phele ka rela mma ka re mma matlhomola a boe ka gae ke gopela ntate le matlhomola mokgekolo le tsere matsapa gore a empheleng a late ngwanong tšhalete e tswile mo go nna matlhomola o fitlhile kwa mokgekolo a sa robetse o tswile a sepele a rena ga ke senya ko boela matšhipe ga ke senya ko boela matšhipe ka ge le mokgekolo a boa ke tse ka kwela mma botlhoko ka re mma go ra gore o nyaka gore ngwana ka dule mpheleng ka adima tšhelete ka lata ngwanokwe ke tsege ke lata ngwano mpheleng matlhomola re mama ga ke gae ka matlhomola o sa e gae kane phelo jwang mo ke a bo bona gore o bojwang a re gae go o rata moga mmamogolo wago o tlotla tlo ba etela ke mmamogolo wa go motho ke ngwana mma wa košiša a o sa ka tabana le nna wa ba go speed wa police station a ba ya police station nna ka šale ke tšeaparo tša matlhomola tše ke di rekileng ka gae ge ke ya gae laki ba šala ba e tla levene nna laki ke tsamaile ka gae ke tsa ke fitlha ge ka hlalošetša mma ka re mma ngwana ka ke lekgolo gore a dule kwale ka sepela ka kwa ga police station ke wela Mpumalanga ka kwa ga police station ba re no tabe e nyaka di-social work ka di-social workeng a ke social work ba nkrela lengwalo ba re o fete police station ya fila mola sepetlele ka feta fila police station ya sepetlele a ke fitlha mola ba re no ngwane ba tlile mmamogolo wa ge mokwe nna tlile mmamogolo wa ge mokwe go ra ngwane o kgetela gore a dule le mmamogolo wa ge ka botsa mphusa ka nna pelo a ka dumela ngwana a dule kwa le mmamogolo wa ge bara o setse a ikgetela wa ikgetela motlogele ka re no ka ipoelela matšhipe a ke poelela matšhipe mma a boela mpheleng a molata mma a morapeletša ka mokgwe mongwe a rela ngwana o sa ka re ke kgopela o ntshwarele ngwano gore mma ga kgone wa pelo matlhomola o fitlhile gae o tsara a fitlha gae ba tlile le furu a fitlha mola re nna ke nyako tsena sekolo mpheleng mma re ne ngwanaka ga ikgetela marapelo ka e le bohloko ga ikgetela motlogele ke ile ka thušanang ke tšetse matlhomola transfer a tla mpheleng ka re matlhomola nna wa ntlhaola ke le mmago a rena ke kgetetse gore ke mpheleng and lebile ke tloa go papaka a e rate mistake go papagage ka re matlhomola kwa go papago e leng gore a senka a go godiša o tlo go bona le gonne ge o le monna na o tlo gore papa ka nna tlo kgone go nthekela dilo tse e le gore nna ke a dinyaka ka re ka go ba nna dilo tse a ke kgone di affota matlhomola go kgetha tatago godimo ga ka le mmana matlhomola ko go mongala gaka ke mongadi 11 and then o boletše ntho ngwe matlhomola a re bana ba gabo ba sokola e ka ba o rerešaga ka mmalobeng mama bana ba ka ba sokola a ba sokole bana ba ka ke ba bone ba ba nkhapileng le kgonle bana ba ka ga ba sokole ke a leka ka bothata gore bana ba ka ba je ge nke bana ba ka ba sokola nkebe ba tloga matšhipe ba tla mo mphele ba tloga kgopela bopi bona ba tloga yena o kgone go tloga mpheleng a tlega ka kua a tla kgopele bopi a phatše sethoga ke mo tšhelele bopi be ke mo fele tšhalete ge ke ne le makampotse and ge re tla mo tabeng ya tlhompho ka ge o šetse o le molekane o mongwe go wena le tata go matlhomola go ile go a ba le diphapano e ka ba o ne le yona tlhompho go mogala bo o dulang le yena ga jwa le matlhomola ya ena o na le tlhompho a seng ka monyatsa asanka ke nyako mmolela maaka alright ke taba tše di botse tšeo and then matlhomola ke ngwana gago mama o seke wa molatlhane ene matlhomola le yena santse a go hlomphe matlhomola mama o re o ngadišitše ko all star ka gae o bolela nnete thobela ka moka ba theletše ke matlhomola lope go tšwa ka mpheleng ke thome ka go dumediša ba babereki ba pitšentše kgolo ntate ka kapa le ntate morena thobela mama mo tabeng ya all star gore ke ngadile ka gae mama o bolela ditaba mara o šia tše ding a ditaba morago ya nna gore ke ngale kua ke ngadišitše kore ke fepile second born ya gae ke tsena sekolo a boleile mama o šia taba gore
o latiwa dispotong ka matšhipe. E sware gona moo e sware gona mama o a spotong a ke sepotong a senkelatiwa sepotong eo ke ka e phega mara ganyane wa gamola ka mediro o gamola ka mediro fela eo nka se phege alright tamoreng alright mahlomola o molatile spotsong ga kae la mafelelo e ke tlo mo lata spotong ke mo latile ka 2017 December e le gore ke ile matšhipe ke ilo eta ke tsamaile le ana a mogolo a ko a mmolelang a re ke rone ka fitlha kua a sego ke ile ka re ke fetso fitlha a tsena ka moragaka o tsene a nwele a etswa toropong o fitlhile le go bula keiti a ntlaletša mašata a sa tsena ka gare ga charata keiti a re go ntlaletša mašata o tsontšha diaparo ke sa gopola gore diaparo tša ntse ke be le se se bua le se se buang o mfotšitše ka tšona mpotša ka molore ke mpia ka gona mo go ena go tloga moo o tsere ngwana o monyane a ya le ena spotong go tloga moo bosasa ba ntshe mbeki o la ba le moo o buile ka gae a kukile ngwana kokwaka a be a sa phela kokwaka a botša mbeki o etla le ngwana nnoši mmage o kae mmage o spotong kae matšhipe ka tlase ke tlogile le nna kokwaka le roni wa mmolelang re fihlile ka kua ka ema ka ntle ga keiti koko a tsena a mmetša a kgarumanya koko pele ga batho koko a re kgarumanya ke bona gore koko tlala ke pelo mogekolo a selle nna ke lebeletše ka tsena ka gare ka mmotša ka re ke reng o tsamaile a mpotša ka mokgwa e le gore ke mpia ka gona mo go ena ene o šia le taba gore a peila kiše ka baka la gore ke šetse ke tshepišitšwe HF mo go ena a peila kiše go tloga moo ra tsamaya ra ya ka gae e re fihla ka gae mašata a tšotšoga a tšwela pele ya gore o re nna ke nyakile papa mo go ena ka force ntate moremi le ntate ka kapa papa la mafelelo e ke motenne ke rea grade 1 ke tšoba toropong gore ke boe ke nyake papa a ka botša ena ke ile matšhipe 2020 dikolo di fetšo tswalela ka corona ke dia grade 9 go fihla matšhipe gaka mo tabeng ya gore ke nyaka papa a ka tšo ke tswela pele ka kry-a malome ke ile ka apere maratha a teki ke swatlile ka dithoga e le gore ka fihla malome ba sa tse gore teki ne ke apere ya maratha e thweša e thola mo godimo gaka ka botša malome ka re malome o motho wa ditoropong malome ke e le gore ke mmoletša ka akone e re le two e le nna le ena le rone a re gano go tla buang e le gore galela bo homotse ka taba papa o tshwenya ke eng ka taba papa ka re malome o mpona ke leso ke gona ka ke tshepile se ke sa apere mo mmeleng ntle e seo a di gona a gone tsheketse a mpotša re tšhelete ya sasa e kae ka gore ke sa qualify gore nka gola sasa ka mmotša ka re tšhelete ke ile ka re go tsamaya mo e sa dile e tswalelwa e lebaka la gore kokwaka o tswaleditše gore go tsamaile wa nne ke sego mara ke ile ka re ke nyakiša gore tšhelete e tswaletše wa ba mpoditše bare ba e tswaletše tšhelete yena a e tšea a e ja ke se gona e sa kgono phetha mmereko waka mpheleng ntate moremi le ntate ka kape ke fihlile mpheleng ke sene le school bag ke tsene sekolo ka tini community ya mpheleng o mo community o ile a ntšha borogo amfa ke tere hembambeki o la ba le mo ka thoma sekolo grade 7 ka yona ke tsene sekolo grade 7 go tloga go fitlhala grade 9 ke senator fees papa o la ba reng ke mogethile a sa ban reela se ke thomile aparata fees a ntšha se le ntshaga ka potleng go maraga go mo kry-a ka moraga 12 fees ke mo tsenneng ka yona mama ntho e nna ke llang ka yona ke taba iwala ke mmoditše ka yona ke sa lo monyane
a ba gwala o tshabela neto mmotsa neto a ngala la mafello bele astie a butwa gage o be a hlokofetse ra go ya lehung Mathibe e re pile a ke tsore e bona ke nna ke nnoši ka mokgo ke bonang gore tlampotselo ra ke bone so o hlokofetse go ga bolikiwa okay it's fine santse ba family ba sware meeting go boledi gore ka lapeng go tlo tswang wa salang wa diegang o tsona mela vene a ya bua leng ka tlase e le gore stepfather saka se a dula le sona bosigo ba sempiditse se lla ka yena gore se kgone tla se kre bana ba batlang ka morago gaka ba nnoši ke sokotse thata ka taba mama gore ka atabeng ya gwala mama ke dutse Mathibe re molatile di-RTB tša ditšhomi tša gage a robala o kgone go fetsa beke a sa robale ke gae mara a le gona Mathibe le a gore o re bana ba sokole bana ba tlo bolela ra ba sokole a le gona ka gore ke motho wa gore o tshepisa bana go betwa bana ke bolela so e le gore ka nako ke ala rayal ke ile ko lehula a relative tša ko gae e ke fitla bana ba mpotsa gore ngwa go tlang o thoma re nyako o tlang peleng o ka re bana ba sa sokole ba nyako o tloga ka matsogong a mma go bona ba dutse gabotse ba nyako o tla mpheleng ga mmamogolo and then o boya gape go ne le nthong kore a ke tsebe gore go dira stepfather sa mfounela se fo dula sella ka yena a ithuri go dula go tsena ditaba mo gonna le December re tswang go yona a re a ne bana ba tlogile Mathibe a etla mpheleng e bana ba tlogile Mathibe ba etla mpheleng o trendile di-Facebook ba mfounela ke le toropong a nwele a tepona tšeo ya gore o na bua latšatši leo a se nnete re bolela so e le gore karata bana e tswere isitswe mo isitsweng e le taba a re sekoloto a ile ona bana le hono ke bolediwa gore ke ngadile gae ka taba all star le a gore ba re nako ke tsamaya gae o be a ile modirong a se nnete ke tsamaile gae a ile bualeng a le gona Mathibe o ile a ra boa ke tsamaile gae ngwana gae wa before a sa tswa e ba gona e sa lwa e sa le ngwana ke setse le ngwana roni wa mmolelang ke tsamaile le roni ka maoto go tloga Mathibe mola go fihla mpheleng ke tšhaba taba ya tshokolo a mama o thoma mmotsa nnete o ngwano e le gore a telela o thoma mmotsa nnete ke motho e le gore nna o ngadile ka taba le gore be le motho e le gore o hloile lelapa lela la amogolo a mpotsa straight a re selo mo dulang peleng ka se go riele selo okay it's fine ka amogetse gore e hwela gore ke dula ka mmamogolo o la e le goreng o be a hloile shapo ke dutse ga mmamogolo a se ka e rela selo ba ba mo community ke ntse ke fiwa diaparo tseo ke fiwa diaparo tseo se ntse le gone bua le skipa se tswang go mama a ke sebe ke tswa komeng ke bolla ka oloto ke tswa komeng ebile ke tswa bua mama a tsebe le ge ke tlotse tla letsoko mara a ntša a le gona a phela e dingwe tlo ba go senya nako ditaba ke tše ntši a hlahlaloše le saete la gage mo e le goreng e maaka o tla bolela yeah mago mahlomola šidiwe ba re mo ba bolelang maaka bolela mahlomola o ratile mpheleng a kare mpheleng ke šitse ke taba gore a ba gago ya gore yena mmamogolo wa go eo ga a ne jwala o riang ga a ne jwala mmamogolo o nwa boala mara o ka sekwe nthwela re tsamaya mphelong o la re nyakana le mmamogolo
gore a tla robale ka gae o is fine ge o ratile mpheleng ke tlo bolela mo le mo rediong bangwang kere is fine o ratile mpheleng tswela pele ka bophelo jwa mpheleng mago mahlomola a ke go lemoše ntong mo motswadi aka ngwana o kwa gago o wa ka mara se ka tla mpolelela maaka ke gore re rata gore le phedišane ga botse o ka se mongale go na gona ga raka ka le ena a ke tlo lenyatša go ra gore a ntlišitše mo go ra gore ka gara ka le ena bophelo nna le ena a re sa re together no gape go tla ga mahlomola mo mmago mahlomola o kwa bohloko o nyaka thušo that's why re kgonne gore re nyake mmago mahlomola a tle mo and then ge mmago mahlomola a tlile mo mahlomola o tlo kgona go kry-a thušo gobane rena re ka se thuše mahlomola wena o se gona a ke re ga a nyake no o tlo tla gae and-e wa tsa mmago mahlomola mo bophelong go a kgonagala gore o kry-e ka nako nngwe mmago mahlomole go e ba diphoso tše di bang gona di bonang ke bana and then ge bana ba go lemoša mo gongwe o sa e bone ka tsela eo mara go e ya go dula fase le batho ba bangwe o kry-e le gore batho ba kgona go go bontšha yona ka lehlakore le leng gonjo le mmago mahlomola batho ba tsenela batho ka dintlong batho ba go ba tswa ka dintlong bana ge e le gore ke thereso ba šala ba nnoši o swanetše gore ba kry-e thušo and ge e le gore mahlomola o lla ka taba ya tshwaro ye e leng gonjo le gore bo trenda di-facebook wena a wa tepona yena wa e bona and then ore mmakaše wena ntwela e mokuša bohloko o gola le yona ntwele sello sa ngwana o ke nna ge ke sekwa a se gore a ka ba go segiša ka batho e ka ba mo gongwe a go nyakela thušo fela re sa e bone ka lehlakore leo why ke bolela so mmago mahlomola o godišitše ngwanoki o mo godiša papa ga a se gona e le wena le yena pele go tlotla o re mmitšang stepfather because stepfather o kry-ile ngwana a le gona so go na re ngwana o khitše dintšhi tša dilo o wa di tseba le kgolo o wa e tseba gore ebile boima ga kakang go tloga kua moragong ge e be e sa le wena le yena so ngwano o nyaka gore o kry-e thušo a kgone go bua gae and go na re ngwano o phela boima ge e le gore o lla ka taba ya jwala o sa ile mpeleng o kry-a taba ya jwala ngwana o tsena sekolo jwang o bala jwang ngwana o hlokomela ke mang gape ga se maekarabelo a mmamogolo gore re mofe gore re ra hlokomele ngwana mmago mahlomola o sa le gona bona gonjo le ngwana o tlile mo alla ka taba ya pasa re gapeletšegile gore re ntšhe dikoloi re di tšhele dipetrole ngwana o santse a kry-e pasa ke matric ya gagwe ngwago o tlang santse a e sekolong and yena ngwano ke yena a ka tlang a go ntšha ka gare ga mathata le mohlako o e leng gore gonjwale o re aparetše ka gae nako nngwe ka gare ga lapa re ntšha ke ngwana ka gare ga mohlako a se gore ge ngwana a le soke o swanetše gore a latlhiwe and sello sa gagwe se a kwala mama a ke nyake o enwa mama a ke nyake o tsamaya ke sa tsebe gore o kae ngwana o wa go rata wena le ngwana o le a ratana gobane o njwa le wena o kwa bohloko gore ngwana gago o tsamaile ba ikwešiše o kwa bohloko ngwana bohloko bo ngwana wa bokwang wa bona le go njwa le walla bohloko bo ngwana wa bokwang mama ke bo bogolo kudu bana ba bangwe ba ya sekolong ba dutše le yena ba bolela ka mma go bona ba bolela ka papa go bona yena a tsebe gore sentse a hlalosa rena ngwana o ke o kgone go hloka calculator a tsebe gore sentse a botse mang a kgone go bolela le mmage a kgone go bolela le papa yena ga ya ka gae ge e le gore ke nnete mmamogolo wanwa mmamogolo o tonetse o tokgoretše mmamogolo le yena o ne mathata a lapa la gage so mo mmago mahlomola go ne motho ba reng o tlo go sega mo ke mmago mahlomola re nyaka thušo ya go thuša mahlomola mmogo le bana ba gabo le wena swanetše gore bophelo bo tšhentšhe mmago mahlomola motho o mole mong ga a gola mo bophelong o ba le diphoso tša gage mathata go swana le ka gabe re na gona fela batho re ya ba botša gore ge go etla mo go so swanetše gore motho o fetoge and go ne dilo tše dingwe mmago mahlomola o ka se di fetole fela so ka gone ore ke tla fetoga dilo tše dingwe mo bophelong di nyaka go phethelwa ditaelo gobane ga o tsebe gore ke tsene jwang mo bophelong bo o leng mo go bona o ra gore wena mmago mahlomola bophelo ba gago o bo lebeletše boraete bo gabotse ge o ka gomola a batle go kwa mang bo gabotse wa bona re ngwane go tla mo o tlile go tla go thuša wena ngwane go tla mo go ne nto e mo kgwathileng as e le ngwana a bona mmaga a sa phele gabotse and batho ba kgona go diriša batho bophelo bo o leng ka gare ga bone ke ba bantši batho ba leng ka gare ga bophelo bo wena o leng ka gare ga bone o kweša bohloko mmago mahlomola wena ka bo wena ka lebaka la gore nto gore o gola le yona go tloga bonnyaneng
o gola le yona o gola le bothata ba gore ba nyaka go bona bana ba gago ba spela ba tloga gausi le wena ke bothata nto o tsamayang le yona. So but a se batho ka moka ba ka go fa maele godimo ga yona ka re mo bophelong ge re phela le manaba a rena fela ke ba re segišang re ba tšeang jwale o kare ke baeletši ba rena kgantši ke ba bolai ba rena. So ke kgopela o phethe ditaelo Mmago Mahlomola ene ke kgopela gore Mmago Mahlomola o leke ka maatla go tšwa ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona. O tlo bona like bana ba gago ba tlotla, o tlo bona o tlo kgona go dula le bana ba gago, o tlo bona o tlo kgona go aga lapa le bana ba gago. Monna wa leng gona ga a šala a llalela go Mahlomola e le ngwana a kgona go tšea dillo tša lerato la mmage le papage and then a di sware mo go yena mola a sa ne sello sa gore nna ke a hlaka mme a mphe nako ke a hlaka ke tsena sekolo ga boima ngwana go njalo o bala buka a lebeletše le bone so ba tsore ge re bolela so ngwana ba ka ngwala buka ka yena ba ka ngwala buka ka ngwana dingwadi ya ngwala buka ka bophelo ba leeto la bophelo ba ngwana ka mokgwa sokotsing ka gona ngwana o bala ka totšhe mama mo a leng gona o laitile le bona ga mmamogolo mo a tšhabetseng gona a go ne motlhagase dintlo ka moka di a tuka tša mpheleng ga mmamogolo a go tuki ngwana a re tsebe gore o robala jela ngwana a re tsebe gore o kgona go robala jwang ngwana o tsoga furugo le mongadile a le tsebe gore o ne dilo tša go hlapa ngwana o apereng ke marega diphefo di a tutla ke dipula di naka difako ngwana a le tsebe gore o kae le timeletše ke ngwana a phela Mmago Mahlomola moleko o ne le lona mamako o mogolo ene ge o ka o tlogela wa o dumelela ke a go botsa Mmago Mahlomola o tlo laola bophelo ba gago ene batlhoi le dira tša gago ke ba e leng gore go sasa ba tlo tsama ba bolela mantšu a mabe ka wena ba ka se go emiše ba re Mmago Mahlomola ntwa le beng e bolelwa mo la radiong ke nnete phetha ditaelo emaemela lapa la gago thuša ngwana wa gago ge nkebe Mahlomola se ka tla mo bo tlo mo kwatela go fitlhaneng ene gona go tla jwang gore motswadi a lahle ngwana wa gagwe go e šika le mantswe yana yona why motho a ka kgona go atlhogana le ngwana gagwe mošireletši modimo wa mathomo wa sentseng a šireletše ngwana gare ga ditshotlego le ditlaišego wa mathomo ke wena jwala botlogele Mmago Mahlomola ge e le gore bo gona o bonwa ka mediro le gona yema motho mollo mo bophelong ntho e leng gore wa e dira mo gongwe ga e mosware ga botse wa itlogela dithabene di ka se tswalle because wena wanwa batho ba dithabene ba mmerekong ba reka jwala bo molaong wena ke wena santseng o te tshware o tsebe go reka jwala o bonwe o ema o tseba rua le mo ke mosadi wa motse ntane ke le mosadi wa motse ke nna go thoma mo go fitla mo go baga ke sanwa ka gore beng ba mabenkele re ka se ba gapeletse gore ba tswalle dikgwebo tša bona dikgwebo di tlo no ba gona ene mongwe mollo mongwe wa lebenkele o nyaka go bona kgwebo ya gage e gole mara fela wena o swanetse o nyake go tseba gore na ge ke e tswa mo ke e ya ka gae a bana baka ba reng ka nna baagelwane ba ka ba reng ka nna batho ba reng ka bana ba ka ba e ba gadimo ga ditlaišego tše ba leng godimo ga tšona go ntse le ngwana ke nako a reng ke ba bala o tlogetše dibuka o tlile mo o nyaka go lokiša seemo se ka lebaka la gore le ga a ka phasa o apply a ya kae sekolong so nna ke a kgopela Mmago Mahlomola ke kgopela gore ga botse go kgonagala mogala wa gagwane go tliša o tlo o dule kua gae mo gongwe matšatši a maybe like o no tla o dule 2 weeks kore mama o phetha ditaelo go o e tswa ka mola o tšo le right o tsebe gore bole ke ya motseng wa ka ke ya go thoma bophelo bo bompsa nako nngwe mo bophelong go le motho o ska tšhaba Mmago Mahlomola go thoma bophelo le ditšhomi tše dimsa tšhomi tša kgale o ne kgone o di tšea wa di bea mola ebile a go nyakege meeting a go laelana o no nyaka mosadi wo mogolo ba e leng gore wa ba bona gore ba ke basadi wa thoma wa dula mola wa dula le bona wa tiketla ka bophelo ba gago and then wa swara dikgang o tlo bona lapa la gago le tlo agega batlhoi ba e leng gore ba tlabe ba kgatlha ke tšela tša morago ba tlo leka gore ba go bušetše mola and o seke bo wa tsoga o dumetše ke a kgopela Mmago Mahlomola a re lokiše bophelo ba gago a bo gabotse mama ke ngwana gago mara ke swanetše ke go botše nnete gore bophelo ba gago botle boloke o motswadi wa rena wa ka moso ge re thitšwa rena go sa sa re ollela go mang ge lena batswadi le dira diphoso ene phoso tše e leng gore di kgona go bona ke rena bana kore ke a go kgopela Mmago Mahlomola seke bo wa tsoga o tsotile ngwane o re go tlišitše mo
ngwana o go tlisitse mo go tla go kry-a thušo ke ya mathomo ene batheeletši ba lenanego le ba ba tsebang lenanego le ba tseba gabotse gore le lenanego le ke le aga malapa ke pitšentše kgolo ke mo go tlang taba tše kgolo di kry-yang basadi le banna ba di dulelang fase ba di šogang ba di beang gabotse support-a ngwana o khimama ngwana o hloka lentswe la gore ngwana ka wa ngwala go sasa o ngwala eng go sasa ke ngwala mmetse ngwana ka ke kgopela go practice ke nyaka go bona o phasa lentswe leo fela le kgona go kuka ngwana le mofe maatla ngwana o ga tloga mo ka 12 santša ye go bala bana ba bangwe ka e nako ba bala leeto la bophelo ba mahlomola a selona mahlomola ke a go kgopela se ka wisha ngwana gago a tle a phele bophelo bo bophelang ke kgopela gore mahlomola go boditse le maloba kare ke kgopela gore o tsene sekolo o pass ene nto o e dirileng ya gore o tle mo o berekile gobane go swarela motho se gopi ya go thuši ge motho a go kwatišitše nyaka solution then go seno o kry-a gore no tharollo ya ditabakeng o tla bo o kgonne go tswa ka gare ga ntwela because o ka se kgone go phela o swaretse motho montsho dilo tša gago tše dintša bophelo di o tswela jwang pele ke a leboga malome ka bolela le bona ya a ke go leboge moroka ke boe ke dumediše mmago mahlomola le mahlomola mo le babogedi kua gae le batheeletši ge mmago mahlomola a bolela mo o boletše mara a ka kwa le ntlha ye tee ye e leng gore e ya kwagala gore a ka hloya ngwana gage number 1 number 2 o boletše gore mahlomola a ka se tle mo radiong a tla bolela maaka ka yena number 3 ga a fetša a khitla sello moroka wa mmotšiša ore wena jwale ka motho wa mme o bona bophelo ba gagwe bo le right na ore aowa then ke thoma go tipotšiša gore ge a sola ngwano gore ngwano o motlišitše mo gore a tla bolele maaka o bolela ka maaka a mafeng ge ngwano a fetša go bolela ngwana ore ge e ka ba ke bolela maaka o tla bolela ge mmago mahlomola a swanetše a pointe ditaba tše e leng gore mahlomola o bolela maaka mo go tšona mmago mahlomola o tsentšha se seage o re ka baka la gore ka go nna o tlošitše ke gore ke nwa jwala mmamogolo wa go yena ga a bonwe na mona re se mo ka mmamogolo wa mahlomola re le mo ka mmago mahlomola le mahlomola se se mpontšha le go mpotša gore ke dumele gore bophelo ba mmago mahlomola a bo right ene mmago mahlomola o swanetše a amogele gore bophelo ba gage ga bo shapo and then ngwana gage a se lenaba la gage o mo ratela dilo tše botse o mo ratela bophelo bo bokaone ngwana o mongwe le o mongwe ge motswadi ya gage a sa dire tša nnete o fetoga sesegiša mo nageng ya gabo ga se gabotse gore always batho ba go šupetše mmago a khoše madila e ješa dihlong o ba boyfriend ya mang mo nageng ye ya geno ye e leng gore le tlo kgona go solana diphošo wena le yena ka baka la gore always ga a swantša a go sola diphošo o tlo go botša ka mmago mahlomola ke kwa o kare ke motho o e leng gore o be a sa rate kapa ebile a sa nyake go bona ngwano ka le la matšatši a kopane le papa ga gore a tseba gore na papa ge ke mang ka baka la gore ke kwile a mosolla le gore a ya go papage ke nyaka go bontšha mmago mahlomola moroka gore mahlomola ke ngwana o ne le right ya gore a be le pasa gore a kgone go phela bophelo ba gage gabotse
motho a seneng pasa ga ane future and then ge yena a hloile ngwano ka baka la tše ba kopaneng le tsona mo bophelong ebile a be a gana go mo tšeiša pasa go ra gore o be a gana kapa a gatelela tokelo kapa di-rights tša mahlomola tša go ba ngwana wa swanteng a bele pasa a sene sekolo mahlomola o lla ka taba gore mmage o mmiditše ka mpša o ka se belege ngwana o mo imile 9 months go fetša wa bitša ngwana gago ka mokgowe mahlomola o bolela gore ge mmage a apeile ga aje because of mmage o mo tshepitše gore tlo mo tšhelela poison na mmago mahlomola o a tseba gore ke batho ba bakae ba ba leng ka toronkong gone jwale motho a šupile motho a re ke tla go bolaya go sa motho a tsoga a bolaile a sa bolaya ke yena mara ka baka la gore o ntšhitše lentšu la gore ke tlo go bolaya e ya moswanela gore e ka ba ena mmolaileng ka toronkong go ka ba jwang ge go ka ba le motho a pelo mpe a ka tšea poison a tšhelela mahlomola mola mmaga e boletše gore o tlo mo tšhelela a se gona gore mmago mahlomola a tla e toronkong mathata malome ka kapa mahlomola o bontšha gore karata ya bana ya mogolo a e mo go yena go jwale ge re bolela sone e somewhere mo e leng gore o kgona go ya go tšea tšhelete ko wa šetše karata bana and then a e go reka jwala polelo e re o kgona go fetša beke a se gona a le ditšhoming a le mo a leng gona na ka nako a fetšang beke a le ko ditšhoming le ko a leng gona stepfather sa mahlomola se ba bolelang ka sona mo se ba se le ko kae mmago mahlomola o phela le manaba o phela le dira batho ba kgonang go ya go bona a fetše beke go bona ba tseba gore o tlogetše bana ko gae ba nnoši and then ba kgona go mo tlogela a dule le bona ke manaba a lapa la gage so ge e ka ba ba thieditše go tloga gone jwale a ba rate mmago mahlomola ba nyaka go mmona a le destroyed ba nyaka go mmona a kgaogane le motho a dulang le yena gone jwale and then mmago mahlomola ge e ka ba o lwele kudu le papa go mahlomola o se ka tšea mahlomola wa modia sethibo sa dintwa tša gago mmago mahlomola a nyalwa mo re ka tleng ra re mahlomola ke ngwana a kgomo mohlomongwe papa ge ga a bapalle kgole mahlomola o na le right ya gore a tsebe gore na papa ge ke mang bona mahlomola papa ge o gauteng mara because of a tseba gore ke ntho e wrong gore o swantše a re ga a tšhaba go mmaga e go dula go papage o ile go mmamogolo age ga a le go mmamogolo age go swana le ge a le ga kokwage sebelega mmaga go ira gore mahlomola o tseba ntho e right le ntho e wrong that is why a ile a re sebakeng sa gore a kgethe papage wa magoeng then yena a kgetha go ya mpheleng lapeng le e leng gore le phela ka bohlaki lapeng le e leng gore mahlomola o ngwala di-exam go jwale o bala boima go ne mohlagase kua re a tswa re go bone and mmago mahlomola a rwa le maikarabelo jwale ka motswadi o ka se hlwe ngwana gore o go solla kapa o gana o enwa jwala e ka se kgonagale moroka wena o hloye ngwana o bo mmitše ka maina a boima kaka because of ngwana o nyaka gore wena o tlogele jwala no ge e ka ba ke meleko o tla kry-a thuso meleko ya fela mara ge e ka ba e no ba yena o ithatela madila ga a morate yena o rata madila ga a morate mmago mahlomola ga a tlogele go nwa jwala and then a focus go godiša bana moroka re ka se tšhabe go e bolela taba ya gore jwala ga se ba go nwa ke mosadi a go kgonege go jwale ngwanotši tiputso re geng ke be ba se batla mo radiong o ba tlo ngwala metrika ngwa go tlang o ba tlo ya kae ya wa tseba taba mahlomola like e kwiša bohloko